director yalambaire n'omwana ow'essomero omwana kigoba gyoleta ku St. Mark bizinesi eriisa family yange eriisa abantu bange bakoirume bange erina ndikumye for years. This girl from nowhere Flower Girl nalityagalanga kunaye physically nga mubona kwa ku social media aye ngaliko bati nalambala n'omwana gwenzala nyenze maka ngo omwana nzala bazaki Tidi obanzala basira nga nibyoli kupanga tobidi eti sonze nzira kyemwenda ku omuwala oyo naire kintu kitya I don't because she doesn't have bakagwa abali kwa Y Media lisawa mukaga ne dakika 5 ifoto watusenda ku police station ya Iganga era nga wemba kobye omwembi yebalagabire Flower Girl mwene mbuzi bambi bali kumutambuza okuva mu bitundu eby'idinde mafubira okumuleta wano era nga wenkomye okwogera ku ni timu ye nga bali kumpi kutoka wabula yawa waive Mark the Great wuno wanatuuse wano era tunatwogereko ko naye oba oli atukobereko ko kyekibaita ni Flower Girl. Ekibuuzo ekyo kya Flower Girl Tidi lwaki afaninze kuba oyo mwana bwana mbona oti mwana aye Tidi lwaki yafulumya video ekobeti nze nalambala n'omwana gwe nenzala nalambala naye namufunisa n'amabunda akantu ke yazaana nakoba ati nze nambala n'omwana gwenzala ekyo kyali kyakonya business yange eya St. Mark sebo yatamu ni sign post ey'isomero lyange yatamu ekifaananyi kyange bafuleminga akaana mbukalikola amalobozi nga kenalambalako nempa amaki mpegano nze naida ku police Flower Girl oyo andetera akaana kangako kenaga amabunda zena nkanonyanga akali amabunda okay mambu zakia era Tidi kyafa mpegano ekifaananyi ekyo kyansiize ekitalinvwa kunganze nambala n'abaana benzala kyendi kwenda olwaleero luno ensonga dibe solved aye timu ya Flower Girl ebere kubanga ajasi lwali lwabembe ku social media ati mbwena mbugamuvuma kuwamwe tange bigambe bibi okobyo oti timu ya Flower Girl neko bange eti lwali aye timu aye nze Mark tiko banku nti lwali nze zira bwendeta lwali kukulambala na mwana gwenzala nga olwo lwali kukuta kipande kya isomero lyange erisomesa abaana these are 16 years bukyantandika St. Mark ng'olwali lwakulambala na mwana gwenzala ng'olwo lwali nze tibanku na lwali na Flower Girl nkukobye nti nze timubonanga kunambwene lwaido mafubira physically Tidi nga nsobola okola naye eki olwali ate nze tikola lwali na baana bato she's a young girl aya ali kutambala abantu bakulu nimukusooka nga tulikwevuma ni mwani na Hussein nga ali kunumba namukoba nti yeva mu bintu bino oli mwana muki muto aya akoba ati emako oli tunonya mukulaike iwe oli kati nife twakola era amaina oli kwenda kusitukira kwifwe nakoba nti no nze music industry gabusoga ninze ino omutamu sente so timu ene kuntamu since I started nakoba nti nene mbankaga ninze ntamu ki sente ezira kyenfunamu ereza kyenenda afunamu wanebusoga gazira sente divesa omwembi ngaza bindi byakola ki byakola so ababa jagano niga ne babage 15 ne bemberedo bembe nze yo tiemba very many people know my songs but they don't know me why nze tijja kumukologo bampe emitwalo 5 nga ndi kumirime ejiri mu sente egitegerekeka nze mu bwembi njayo kunumirwa chovane ekolera nemba dange okay erujere bakoba luyirwa Flower Girl akoba mboniwe owamutandika ku ateka kumuvumaga mudolonga no byava kuki nze nakola video eyabembi abati obola bembi banaibe kebajiro kyalira kyakulaga ngakali mulamu batukeyo berinza mu kamera batandika okudulusa abatali nabo aye nga ife twali twasonda wane sente muiganga Media Association twawereza kyakulaga sente dobulwaire nga bene bakaina kuja bwe batukeyo bavuma bembi abatali nabo mbe mu kiseera ekyo badulusa so bona bakola video nti mukoze bubi ovuma banaimu abatabaire nimwe kani na Flower Girl ka Hussein kakola video emambira bwe nakairamu nenkakoba nti muna Hussein igetoli mwembi bino obingirira muba igetoli mwembi nakobye kubembi obwene ko omwembi kavayo nga ye mulugunya nze nakoba kubembi abavuma bembi banaibwe kuba tibaja nabo
kubona muki mulwaire mubufunze funze maka kicho oli kwenda ndikoba nti bwe nalumba mwanina ka Flower Girl kankolera message eno kwisimu ye Flower Girl timbonanga ku social media ayenze mu inbox yange mwabaire tava nga buna kwanvuma atenze bwanvuma eno mu inbox nze timuiramu mukolera bwa video ku mutimbagano na kakala katainga nze ni mwene tweibi kicho oli kwenda ku Flower Girl butisawe ndikwenda ebintu bibiri either alete Zakiya omwana gange muwala gonaga amabunda olwalero waneiganga oba akiriyalinga erina lyange lyasaba ityomi nga bwe nalambala n'omwana gwenkola ki gwenzala ebyo bibiri bye ndikwenda so oli kwenda alikiyalinga atya akole aje ku TikTok akoba bitira amanina gatiro okuida abantu ba TikTok abali eyo abawulya buli ka TikTok era benda okuwulira nge byapanga bintu byaibwe benda kunfebya ayireje ku TikTok abikiri yalinge kuba yasokera olunamala ekyo nzira tabu nakana ako baba ngensonga nango nangwino ndinga byawa nabonanga oduwetinga ni kulwemba lwoluyaka lono mbegano lulwerwemba ti Flower Girl namwere haga olwemba luzza tabu nanze era bwe naluwulire nerinumira nalukola mu challenge ali otabu babu aye ncha ate nze nkali ku Flower Girl either ndikwenda mwana oyo gwenta idi gwe nazaliramu oba akiriyalinga erina baba yazana buzani ekyo ndowooza nga tukwenda ensonga dodiwe tusobola obutatuukayo nga wokobye atiko ndikwenda oli mwana ndikwenda biki iwe towere solution ibiri eyokuleeta omwana oba okulyalinga empewo so nze mbwe inenga ensonga dodiri kujja kuwa ali kulowooza ati ndi kumwenda ku sente ninze nina okuwa Flower Girl sente ti Flower Girl kuwanze sente kana kukazita sente kanaku meka enimbye kale era abantu abasinga naddala bembya abasoga bayenga bafamire ino ekikola kyewakoze kyo tukijja kukosa mu music iwo naddala eno ebusoga nti bembi balina abandi berenga bakuwagira kuba osobola okutawo osyo aye tosobola kujemera ku mulala aye abembi abali abenda Flower Girl ndibona abembi abasoga bangi kyo tukikukosa eri bembi balina abasoga nkobere abembi abasoga gano bwotegeka show botataire ku posita basinga abali ku posita obungi abairi kwenda nga baidde okukwembera bwembere nze shode nkola ningemba zenkanje kubira yaga naja nalambala kuba nti eno busoga tikola sho kukola sente abembi abasoga boli kunkoba tiba director nti basobola ofiringa obulumi bwonawulira ngolaize ku isomero lyange abumanse eki enziro eri omwembi omusoga nga director wa isomero can he feel the pain which I felt ngambwe ene batereo sign post yange ati narepinga omwana gwenzala mbegana abembi abasoga abali kusaidinga ni Flower Girl mbazira ku buzibu babeeyo batavwayo zena ndi kulwanirira business yange NDC emyaka n'emyaka nze tilya mu ndongo nze ndi musomesa omutendeke natandika isomero kusomesa sole bwanina yegavwa wanina yerabirira family yange ninze abaliwo n'abali baawo abaana abasomera ku St. Mark bakambwe n'okunsinga era balina okubona ebintu bino yebikola ki yebigeera nze tiriga lubulwa Flower Girl no anonye size de anonye bazana ate nabulabula okuva video denasooka nti wolikana katonvwaku nze ndiringa n'abantu bakuluvwamu mu bintu bino kalemeramu kakumaninaako kayo likubiramu era kigambo kumaina kifuma chivuma mpaka bakuvuma kumanina galeka wobolenga oli kumufunana gwa kuvuma kayiwe na nonvuma nti banga muli kulaga kumufunana gwa kunvuma mulebe kutegatika bintu bino nze nkali kuvunana ku Flower Girl gwa kunvuma Flower Girl muvunana kutanishinga lina lyange kunsiba ku kintumbu narepinga nadifiringa akana kange nze tirirwa awabira muntu kunvuma kuba ebivumo babizala gange byasula eno n'ebirida ninze ndi nabyo tisobola kuwabira muntu mbwanvumi nze ndi muvumi zena neidi okay ekisembayo bwe wakati ho wa family ya Flower Girl ekosaibwa
nga bakoba Flower yasuzemu kyabakosesanga family ate ng'ensonga baalinga just dakwogera bwogere kuba bo balowooza nti bwali buzaano bwema bwabembi kwetunda bubaka ki family eyo bwe yaga family yange oluvannyuma olw'okubona nga kagala kayibwe kankubya ati narifiringa omwana gange gwe nazaala bubaka ki family eyo bwe yampa zeena bwe mbagayire kale bambe maka tuyanziza ndi kusaba busabe nti yikaikani obusungu ensonga nodiwe ngotole ku nti ole waluwuka iwoli wakamuli twatuna tuli basoga ate mama muri bembi tabazinga tukati abasoga okwisana n'amaani nze ndi kwenda tujja okuva wano nakulwaliro ng'ensonga dodiweire era ze nakusaba nga wayi media oli mwimbi mwino. Okay, zena kantuke okulabula omuntu bwobanga tomwidi omusoga akoba ati gotalyanga naye malibwa oyawuzanga machi matini twakulira gandawulo tulina endowooza dandawulo tulowooza bwandawulo iye bwandiyanda olinzemu ebintu bino nze tibembi hando olinze some people Flower Girl osula kuwale mukadukulu kyebali kubona ng'ekinene ino ayenze ekyokunditira bizinesi yange emyaka n'emyaka ekyo kwazira tabu era ekyo ezira ali kukibona womanire obwongo bw'abantu so nze Flower Girl nja kuvaano ke musoniige bwanaikiriza okutoolawo all that rubbish ku social media nakiryalinga eriina lyange nenkalinga buli kyembisemu have no problem era nja kubafaaniwe kuba nze due to my years I'm not competing with Flower Girl musically tubasuubira mu idakola ni collabo okulaga nga muyise walala Tendo te obukwakuliza ino bulemesa nsonga eno nenda amamiro ga Flower Girl tituuka nagakola mu collabo I cannot era ekyo bweberi yali kirota ndi I can make collabo manager ge kyeyankoba mbwida ni Flower Girl ako kabenga ka stand tukole ni collabo nakoba nti eza stand gye nkola ke namba ere ku mwana gange gakumani nago kale nkulese ye bananga bali kukwendanga wano bali awo ndakwogera nabo so bambi oyo ni Maka the Great mube mubiguliranga buwulire tumaka yawabira Flower Girl ngoba oli awo ensonga tumudidi aye mwena adogeire nabye bimuli ku mutima era tusobira nti tuli ku police baida kwikania ona kunaji okuziba oba oli awo nga Flower Girl afulime nga wobwine Flower Girl yatosera ku CPS iganga era agire ku statement eri yazidi olisigira just want to have I just want akana kunkaza nze nakabwe need office I never seen